Thukembethe kuma wodi-inĩ cionthe ithano cia gĩcigo kĩa Bũrĩ nĩ bezĩte hamwe na kũgĩta gĩkundi kĩrĩa bagwĩta bunge la vijana bakĩaria baugĩte gĩtũmi nĩ kenda kũthonja na kũthikĩra bara bonthe bakũrũĩra gĩtĩ kĩa ungavana seneta mũbunge wa Ikũrũ kaunti-inĩ ya Meru na kuigua ũrĩa ũkabathikĩra na kũbathangĩkĩra. Akĩaria nyuma ya gwikinya gĩkaro-inĩ gĩkĩ mũrũĩri gĩtĩ kĩa ũseneta ja Meru ta mũrũĩri kĩũmbe Kĩnoti Mareti augĩte ĩnjĩ nĩ njĩra njega ya atongoria gũciendia kĩrĩ Thukembethe mawĩra kirigia na chotariria. Atongere ba ikundi bya mbeo mbethe gĩcigo-inĩ kĩa Bũrĩ nĩ bejete amwe rungu rwa ikundi ĩkũmenyekana ja bunge la vijana na arĩa muoroto jwao nĩ kũunga maũria atongere bara bakomerera matatwanya twaite mwanya mwanya na kũbathikĩra bonthe nĩ kenda kũmenya nũ wĩna manifesto ĩrĩa ĩkaguna mbeo mbethe. Ĩtĩkia tũgeta atongeria bangi ba seneta na bangavana twabeta na inya baba kwenda gĩtĩ kĩa MP twabeta na women rep twabeta na inya baba kwenda MCA tukomba kwithira twibeta kiwandi-inĩ uyu muntu umite no twina representative ba wadi bonthe aja na youth yonthe Bũrĩ yonthe kana youth yonthe Meru iketha iwero represented na ikundi gĩgĩtũ twĩtĩte atongeria kenda tũna kumba kuona maoni jao muno batwa agendas ciao specifically no ke youth no twatu ikundi ke youth kiretwa Bũrĩ youth so twĩtĩte atongeria tukabeta baba ingi o nyana aru yukaintu kwembere so tugeta bangi na bangi tumekuigwa views ciao njitena aru antukwena aru kwaraniria na atongeria betu tomba kumenyera tugatetheka after kumaza na ora momba kwera ayuthi wenzangu bakethera bagitega mantu za mbeta muno pethera bagitega maendeleo kenda tomba gutetheka ndene Meru yonthe mbeo mbethe baba bakiaria nyuma ya gwika gĩkaro na kuthikĩra maono ja Kĩnoti JR oro kũmerera mata gĩtĩ kĩa ũseneta kaunti ya Meru nĩ baugĩte bageta atongeria bangi bonthe nĩ kenda bakabathikĩra na nyumene kũrita mwerekera jwao jwegie kũgwata mbaru mũtongeria ũrĩa wĩna maono ja kũbaguna. Itu kwendukĩte antu na nturene na yusi wenzetu kenda twina power nyaba twe kunegotiate kithirikari rigatonya cia county at the ward level no ntuba kwithirwa batu twa youth twatejanire ni atongeria na tutikwenda kwendelea utajanire ni atongeria kairi tukabeta bonde atongeria this was the tutumba beta bonde na tukwembere so tukabeta bangi na tukwingi na ingi kwenda tumba koranire na bonde so naruo tugwitite mutongeria wa kwenda gĩtĩ kĩa Senate JR Kĩnoti Mareti na tukumba kwithira tukiaraniria we na twamba kwithira tukigwa manifesto yo na maono jawe na ura tagetite kwithira kiumba kwithira agiukiria Bũrĩ muno ruterene rwa youth na ingwitikia ora tukethira tugita ba bangi na tukomba kwithira twibancho kuba chonko na tukomba kwithira tukigia mwerekeo na kwithira tukiwa gitumi kia ora tukethira twi support. JR Kĩnoti agĩcokeria mbeo mbethe bau nkatho nĩ thũganio rĩu na augĩte kuigua maoni ja mwananchi kana public participation nĩkĩo gĩntũ kĩrĩa gĩkũra gatagatĩ ga atongeria bangi gĩntũ kĩrĩa augĩte we athurwo arĩ seneta wa Meru nĩkĩo gĩntũ kĩrĩa gĩekĩra ũritũ mũno. Public participation nĩyo muoroto wakwa wa mbere kabisa juria mbĩkĩte mathũganio na ija gũtũkũithagia na arua ikwaranĩria nondu thaka nĩ arĩmi bangi nĩ biashara bangi bena mantu jao jara bakuthia bangi etithia babikibiki ngauga ketheja na arua kinya there kuru batira ugora bakwenda at least nkumenya na arua uria youth bomba kutha bakienda ibakwenda ngugi bariuga ibakwenda kweja batenda chiethwa chikieja nagwa batikwenda kuandikanwa kwa kumenyana barenda antu bakaandikwa kulingana na merit. Nkoroki JR Kĩnoti no rĩte akari kwithurĩra atongere bara bagũciendera bari bongo batikinyiritwe ni muntu akiboria nkoroki kumugwata mbaru ni kenda agatuika seneta wa Meru ithurano-inĩ bo mweri jwa 8 nkwenda obwashwa nte buringa nthi rwende gĩgĩtĩ kĩa president ũguo ũrĩa ũkwenda kũringĩra mũringĩre nti ũkamatĩra ũtombo kĩ president kĩ governor ũrĩa ũkwenda kũringĩra mũringĩre indi gĩtĩ kĩa seneta unenkere Kĩnoti onto Mareti nikenda mpumba gukaria interview nu bwega nke reporter wa weekend kuma timao gĩcigo-inĩ kĩa Bũrĩ mbita mawĩra kĩrigia.